Ebusuafo, mami mo bibia kwa ba enfambra GCN page so mesrew na wa subscribe to my channel na wo de wonsa emia be one so wo be notification ene sane news e de betum bia wo benye bia tie anase wo benye bia hwe e wo GCN page ha midin e de adwoa sechi Akufo Agyekum eye NDC ni oka NPP communication team members no na Akufo Agyekum na woka se edensem na woka nsem a okenya ne se eya 2016 abro his excellency Nana Akufo Addo at that time na oya flag bearer de ema NPP amayoku no na NPP for eye campaign na Nana de nsem egu akwami no in fact na oya NDC ni but washe ensema na his excellency Nana Akufo Addo kana nanka kamia koye se opeso oja ni party ni kura bedi NPP achi nanka oto na ba ede ema his excellency Nana Akufo Addo because ensema na Nana Addo kana ebro adwen 90 asesu because obie ni ho a obeye president anase obeye president a obetimi ayese niama na 2016 his excellency Nana Akufo Addo promises obeye magana for no na Nana Addo eye campaign wie ya Ghana photo abade emani eda na yehu niema pepe bia Nana Addo nye hwe enti Akufo Agyekum trese kakra bi nka ofole de man his excellency Nana Akufo Addo 2016 wa bra na NPP for eye campaign because na NDC for so ye campaign no na mbom na nsema na Nana Addo ekeka no na ebro adwene enti ase so na emom no Nana Addo we disappoint end big time ensemsen na Akufo Agyekum de etudwa I can say near president ne kano yenjin di se betumi akoso if you say waye amaye hunu tane bo hye bi ho mo sha emam agenda 111 ni adakabre 2020 yakase yakọ mu speeches mu a ye my July one of the yimu me say be hunu me dates ni bia dates ye de me ma yen no asesa ene ye de abasa time ye de aso akọ form entini aye de ne age president no edi entini mi ameti hadmu se menji president ni India enye bibia ntia na I was so chini di ansa na watimi aye adakabre nipa no aka ontumi nyeye no de foforo aba beto so a na maka se obetumi aye eno no menji ndi se meka se wontumi a anase ye friend se menji ni India mafum eye wono na namon a watu ena ni su ni ne ban ena ama ye friend sen me meka ne sa if the hospital see adakabre ye fa bibia ento nchen ye o man a ye dwen ekokan a adentina dada na ewo hodmo no ye nhwe enwie ni emfa bi enka ho sesi a me no kasai is it komina any asante die gugugu hoi any miam papa kurom kwa so afari die me compensate ya be na awotwe mienu ni me ba me si hodmo tambia me compensate ya bia me ba me gina hodmo ekohwe ade na ekoso ewo ho ye je no amaka nwuram ye se yakwa peja 111 ade si hodmo ni ade ensa kampokra ye nwie ye ade ne ade ye oman yi ye de ane se ye nkoso bibi mu ni eja de si halfway se ada kabra me no ka say se ye ko upper west a ye wo buildings bi o hodmo me kai pa se me yakola kenele champon esta tv aka nwuram se me no ka say e wo upper west ebi wo upper east wo de batamalia ebi wo almost scattered the whole country me amfa kwa me nkroma de nka ho me ka abanya me be hunu ye e champon de ye bi da su gunwura mu sesi a John Dramani Muhammad bi aba ka president Akufo de bi ka ho Rawlings bi ka ho Muhammad bi aba ka ho nka ye hunu nsesa bi adakabra on tambia na me ka ne say e wo msem ye NDC ni o but Nana Akufo Addo ba ye na no ye ne campaign for the first time no the man mani a e bi anka beto ma ba ma no if say me tinye no wo ka and before oba be ye friend is saying presidential candidate pokrana no ye MP no na tambia na bi wo gidie bi onum se papa is debi oba ye o man panyini a o de Ghana be kwa kugina mpempenso e wom se me NDC ni nenso denka Nana Akufo Addo amba betena akonwa so ama mi Akufo Agyekum man hunu bi a obi ka nka enam se me NDC ni nti no e bi anka me play politics kakra e wo ho nenso se dia me di mani ehunu that he is the worst president we've ever gotten. Oba ye, emuabe na wonya mfiri media hono. Yenka no kre.
Right from 1992, I started a constitution. President Biani Honmo when your media support more than Nana Akufo Addo. And when the be a welcome. What are we seeing? Talk about Galamsey, talk about health, talk about education, talk about the economy. Tembia nada playing with your friends saying Ghanaians, our intelligence. And then Bonnie Ben Ghana aye, your Bonnie aye, and say a about Edemao. If send you GD Ghana for GD. Now buy a GD now war your muno and uni. Anything I may can say agenda 111 no obian one ma waka say enye na ni yemuno and as say yesuru if say sikampo kra yesi ye di ato asiye minu ya yen cheke sika de bekọ akoduru hemfa ehin na di bekọ sika dum fa yen konkoduru ba bia ye ka se ye start ni nyina ye ma yen date 10 bia say ye be share hospital that say e bi ho ma April mu ni aka ye see July mu 2020 2021 right from 2019 up to 2021 block back we ntwa ye no bi tin chance Akufo Agyekum gidi say agenda 111 e beba so ye na da bi na ye di play and just politics say ye nye okostati ha no a okostati ha ni agya agumu ai wode ne saka ni Ghana ye nima no aban ko aban ba project ni agya no wonwuram yen sai Ghana fo sika de bi ni ye no mi metufu say Nana Akufo Addo say odi your friend is saying deben fund no and odi be ya your hospitals na akan wuram no the sika ne ni a yen fa sa infrastructure fund no emfa nkoshem na obi a wadi sika wo sa adwuma no ho bia no yen hwehwe no entwe na so eno no be ye asen say ye begya adwuma no ho no e wo nwuram ne be kwa akɔhyɛ foforo ase na eno so ne yen kɔtwe obi a aso e wo ho ɔman ni sika e na ye sei no na binia yen ka no kure hwɛ udi MPP achi a and Nana Akufo Addo a health sector bibi e beba mu bia no they want to make money out of it. Hwɛ agenda 111 your Ministry of Health and so ade a ye de akɔhyɛ presidency ase your works and housing urban construction omoni the your friend substantive ministry no eno mudi hu dwuma now it is under the presidency. Award of contracts. Select your friends, selecting your friends saying contractors. Obi who open tender be graphic and at times concerning your friends agenda 111. I'm into construction. Open chira me tender aba concerning agenda 1. Woni bi papa bia o de bo my Ghana ntino wo ma yiro mo ho no ma I force way reportage ne false propaganda ni we no dey defending no na wa samba we my abuadu within Africa my no see Facebook YouTube ye dey one dance wa hu na nim na ne finin way onya tika papa bi enti ho adwuma na o ye no the time ne ho ya fa no hu aka ne sinu so obesisi ntokro no osisi ya na fa ne ho de ya fa ba pa Ghana tika no onya bi di papa enti ata so ye no hu because hu say enkwala nkete ti say Facebook achi no ma to for na edija no ono so no oti so oti we ho ahwa educationally to the end there na nkwala we mu a yes to from when we abedi da yi flego man si ma no ti ha no opre because baby okoye no e ho no ye umfa darigani way bia ma ma position ye wia dia wo so enti no to me na Akufo Addo ni sa abode no e na ye nche ni aban ni na afa enti no aha dia ye free ya mi anya bu ko ne ko ko mi ko etwa ho kra ta be ye we de tutu nti na chete no ano no enu nti ahwo fe de no ye fe pa wo disika Ghana kano aha me ye gu ho no enu ano de sponsor me mu ani nyina adwuma no de enu ano amu ye no na emu ye za be tro mu say ye de no kra de adam ye de beto